Blend Radio 95,5. Uglomer. Iz mog ugla to izgleda ovako. Mislim da je ovo sasvim pogrešno. S moje tačke gledišta, Ja to posmatram malo drugačije. Uglomer za različite stavove, nivoe i uglove. Svoje stavove iznose Dejan Pribaković Orel ponedeljkom i Trendovac petkom tačno u 10. Reprize utorkom i subotom tačno u 10. Dobro jutro, trendovci! Ako ste se jutros probudili i odmah uključili radio ili TV i primetili da vam nešto nedostaje, u pravu ste. Dok ste vi lepo spavali, noćas tačnu ponoć počela je izborna tišina ili ćutnja. Tako da vam od jutros verovatno nedostaju sve one reklame i džinglovi kojima smo zasipani poslednjih mesec dana. Evo danas i ja ne smem da pričam o kandidatima, favoritima, prognozama, ali zato u tu zabranu ne ulaze oni tehnički podaci vezani za izbore, pa evo da vas malo upoznam i sa nekim detaljima koje možda i niste znali. Na izborima u nedelju će učestvovati tačno 6.555.405 birača. To je cifra koja je ostala u Srbiji nakon svih ratova, odlaska u inostranstvo, bele kuge i odvajanja Kosova. Ova cifra je recimo 1997. iznosila 7.225.000. Što se broja izašlih na izbore tiče, podsjetiću da je 1990. na prvim višestranačkim izborima izašlo preko 5 miliona glasača. 1992. je taj broj pao na 4,7 miliona, a na poslednjem glasanju 2000. cifra je sišla na 3,8 miliona. Podaci vezani za našu župu izgledaju otprilike ovako. Broj birača je ovog puta 26.148 i ta cifra uglavnom nije mnogo varirala u poslednjih 13 godina, ali je zato velika razlika u broju onih koji su izašli na birališta. Od 21.095 koliko je glasalo 90. do svega 15.957 onih koji su posjetili birališta decembra 2000. Interesantni su i podaci vezani za veličinu izbornih jedinica u našoj opštini. Najmanje ljudi upisano je u Bratićima 130 i Grčaku 131. Tu je negde i Koznica sa 138 glasača. Ubedljivo najviše posla će imati komisija koja će dežurati u osnovnoj školi Lola, gde je upisano ravno 2090 birača, a još 3 gradske izborne jedinice broje preko 1000. Najveća seoska jedinica je svakako Donji Stupanj sa 944 onih koji će imati priliku da glasaju u nedelju. I tako dok će tim od 11 igrača istrčati na teren u nedelju, a mi glasati od golmana preko desnog beka do levog krila, jedan kandidat neće biti na listi, a baš je imao interesantnu kampanju. Radi se o inspektoru Blaži koji je nažalost zakasnio sa kandidaturom, ali nam svima pokazao da od svega može da se napravi farsa. Tako je u svojoj kampanji koristio 2 slogana koja bi i mnogima drugima pristajali. Sa nama nema budućnosti i posle nema kajanja. Ko zna ako ovi izbori ne uspeju, možda na nekim sledećim u drugom krugu vidimo Vladu Divca i inspektora Blažu. I dok se mi mučimo sa tim našim mukama, Hrvati imaju drugi problem. Boga mi ni malo manji od nas. Hrvatska vlada je izvanično primila optužnicu Haškog suda i nalog za hapšenje i izručenje generala Janka Bobetka. Reklo bi se očekivano, ali ono što je mnoge iznenadilo je svakako reagovanje hrvatske vlasti i posebno premijera Račana koji se žestoko usprotivio ovoj odluci i tvrdi da Hrvatska to neće učiniti ni po cenu međunarodnih sankcija i izolacije Hrvatske. Odgovorila je Florence Artman koja kaže da Hrvatska nema drugog izbora osim da uhapsi Bobetka i prebaci ga u Hag, i to s mesta i bez odlaganja. Uglavnom se stiče utisak da je ovo ishitrena i neoprezna reakcija zvaničnog Zagreba, ali je dovela i do niza reakcija kod našeg sveta. Naglo su ućutali oni koji godinama tvrde da je Haški tribunal stvoren samo zato da bi sudio Srbima.
ali su zato sve glasniji oni koji upiru prst i kažu: to je prava vlast. Neće da isporučuje svoje ljude kao ovi naši. Uzgred budi rečeno, to su isti oni koji su pre samo nekog vremena sanjali kako Bobetko visi na Terazijama. A šta se može desiti Hrvatima ukoliko zakače sankcije, može se videti i iz jednog primera koji ne dotiče baš široku populaciju, ali je interesantan za poznavaoce kompjutera i računarske tehnike. Naime, ovih dana je na e-mail adresu Trendovca, baš kao i na adrese mnogih u Srbiji, stigla interesantna poruka. Određena američka firma koja se bavi visokim tehnologijama je osvojila i pustila u promet softver vrhunskih performansi koji predstavlja do sad najbolju zaštitu za raznorazne računarske mreže i kaže da će vlasnici ovog softvera biti potpuno sigurni od raznih špijuniranja, virusa, hakovanja i ostalog. Potrebno je da se zainteresovane firme jave na njihovu adresu i posle dogovora dobiju licencu za korišćenje softvera. Tu sad leži zec. Ovaj softver ni pod kojim uslovima ne mogu da dobiju. Pod 1. Lica koja su na negativnim listama američke administracije, a misli se na razne svetske teroriste. I pod 2. Softver ne mogu dobiti firme koje se nalaze na teritoriji država. Afganistan, samo teritorije koje kontrolišu talibani, Kuba, Iran, Irak, Sirija, Libija, Severna Koreja, Sudan i naravno Srbija. Eto u kakvom se mi lepom društvu nalazimo i toliko o priči da nas svet svakoga dana sve više poštuje i pozdravlja naše reforme. A što sve može da se desi u Srbiji, govori i priča iz Leskovca, koga mnogi već nazivaju srpski Twin Peaks. Pronađeno je telo sedmostrukog ubice Dragana Čedića i samo je trebalo posle sahrane sačekati DNK analizu iz Beograda, da se utvrdi da je to zaista on i da ceo Leskovac i okolina odahne. I kako to biva samo u dobrim filmovima, vest iz Beograda nije ona koju su svi očekivali. To telo nije Čedićevo. Slede prepucavanja lekara koji kažu da analiza nije dobro urađena i novinara koji su priču već pustili u javnost, a narodu ostaje da i dalje strepi i dobro zatvara prozore na kući. I za kraj ovog uglomera evo malo i lepih vesti. Za nedelju dana nas očekuje župska berba. O tome ćemo mnogo više u sledećim emisijama, a sada bi samo mogli da napomenemo da je prošle nedelje održana slična svečanost u Vršcu pod nazivom Dani vina, pa da uporedimo. Na otvaranju scenografija sa grozdovima i anđelima, starinski dvorski valcer, baletski ples, lik iz mitologije Vinko Lozić preuzima od gradonačelnika Ključeve grada da upravlja vinskom opštinom. Sve to vatrometom začinjeno. Sutradan na Grožđanskoj gitarijadi sviralo je 15 mladih rock sastava. Održana je i jedna tehno žurka. Gostovali Dejan Cukić i Party Breakersi. Grožđe je bacano iz aviona u kesama sa malim padobranom, održan jedan maskembal, a sve to naravno uz neizbežne šatre, pljeskavice, pečenje i sve ostalo što ide u svaki vašar. Vidimo se na župskoj berbi. Do sledećeg petka, pozdrav svima. Vaš Trendovac. 95,5